It's a long walk, and we must be careful to avoid the Indonesian military, which patrols this area. Thank you for agreeing to the interview. Thank you very much for bringing us up here. Commander Muharram is one of GAM's most senior military leaders, responsible for around 1,000 troops in this part of Aceh. Saban-saban kan, di Nordeo pi, ada kamu pi cukup mengharap tak nak berokon dalam darurat. Jadi uroyo katruh uroyo dengan musibah tsunami, uroyo katruh kena dum dari luar Nanggro sehingga dapat kesempatan yang raya bagi kamu untuk memperterang apa sebenarnya yang terjadi di Aceh. Ya, jadi kamu sangat berterima kasih si awaknya ka sudi jak kena buat tempat kamu yang cukup sangat darurat. About 50 men live in this camp, spread out on a steep hillside with only a few tarpaulins for shelter and thick clouds of mosquitoes for company. When not on patrol, they are trapped here waiting for the next firefight. They're constantly on the run. Their last camp was attacked by the Indonesian army on January 20. Dengan kekuatan awaan 50 ribu menyusup dengan tanpa sepengetahuan kamu, kemudian menggempur markas kamu yang jarak aji ngon kota. In the wake of the Boxing Day tsunami, GAM declared a unilateral ceasefire that was soon echoed by the Indonesian Army, or TNI. But there's growing evidence that the TNI is continually violating the ceasefire. Jadi, digempur kamu sehingga terjadi kontak tembak selama 2 jam. Kamu juga mempertahankan roh, awaknya menansyid dengan kekuatan yang ramai yang digempur kamu, sehingga kamu payah matrek. Dan terjadi kontak tembak selama 2 jam dan kamu jatuh korban 2 roh yang kena luka tembak, Pak. This is one of the men wounded in that attack. Jadi yang kena nyawa tabah. Ha? Yang duduk mah kena. Petipak tak dua deh. Nya pembangunan darah dua. Dua beranak pelontar. Kau nak buka je. Over the past 18 months, these men have survived the Indonesian military's best attempts to wipe them out. In mid-2003, martial law was declared in Aceh, and all foreign journalists and aid workers were banned from the province. Journalists were forbidden from even speaking to GAM. The recent opening up of Aceh to international relief operations has provided a rare opportunity to find out what's been going on while the world has looked the other way. Jadi lantaran dipegot penyerangan atas GAM dengan kekuatan tempur yang cukup raih, pakai alat berat termasuk pesawat, kapal perang dan menansyid alat-alat lagi tank Scorpion dan sebagainya. Dan menansyid dipegot operasi semena-mena atas rakyat. Asal mencurigai ke rakyat, tibak rukuk bantu ke GAM, nyo tetap habis, tetap tembak. Jadi maka ji lantaran dipejak but sistem lagi maka ji internasional ditam hai bitamong. Jadi kebik-kebik ditam. Hanjit tamong Aceh, hanjit liput berita di Aceh. Nyo timbul pertanyaan, pakanya hanya liput? Lantaran awaknya di lapangan munai pegot dengan semena-mena tanpa itu boleh internasional. The international community barely protested the isolation of Aceh and the all-out attacks by the Indonesian military. GAM wants to know why the world ignored Aceh's plight. Jadi, pakon kekuatan dunia termasuk lagi Amerika Serikat, Perancis, China, pulaunya kena hak veto. Pakon hanya gunakan hak veto untuk tegan Indonesia. Padahalnya memang betul-betul pembantaian etnis. Jadi memang betul-betul dipoh ayat sipil. Jadi pakon internasional diam. Baru uronyo sebab musibah tsunami baru itamong kena Aceh. TNI claims to have killed 3,000 GAM troops during martial law, but according to human rights groups and even the US State Department, most of those killed were not GAM but civilians. Commander Muharram says both the TNI and BRIMOB, paramilitary police units, still attack civilians on a daily basis, despite the supposed ceasefire. Bunga kira-kira po 7 bunga. Nyan aparat BRIMOB mentai buka operasi dalam kawasan Kampung Manggra, Kecamatan Indrapuri. Bunga. Jadi di sini
Itina kai drop sidro masyarakat. Wate tambah muna ditimbak watuh dengan membabi buta ayo ku dia warah tanpa arah. Ha? Tanya muna bunga. Potujo bunga. Jadi benar di drop Subhan. Subhan bin Nurdin, Gampong Muri Manggra, umur 20 tahun. Yang dicok Brimob. Kejadian saya bunga. Jadi nya sebuah bukti yang bahwa TNI Polri mentong dibuat operasi di lapangan. As the tropical rain beats down on their flimsy shelter, I realise that far from destroying GAM, martial law has driven more recruits to join the struggle. Kandon, Banta Cek, Sudah Kedipo, itu kota dunianya ditembak, jadi dikemati. Lempung melia ni, lempung dekat tempi dijajah di Indonesia. Escorting me back to the coastal plain, the rebels send out a scout to make sure we can safely cross back into TNI-controlled territory. Outside of Banda Aceh, the army's cleanup of the tsunami has barely begun. But these corpses, wrapped in black plastic, are evidence that the troops have been here. Dogs or thieves have ripped open the body bags. At the base of the mountains, the unburied dead reported no attacks on their personnel or convoys. I was unable to find a single media report that verified any of these incidents, and GAM commanders deny any of the attacks occurred. Jadi kamu awal-awal daripada pernyataan daripada pihak kamu untuk supaya kamu kawai mentaat, jadinya memang hana cik lantung hana bubut li baik penangkapan, penculikan kamu cik hana ke? Teman yang ke memandum lantaran kamu kabdi pernyataan lainnya memandum propaganda daripada pihak musuh untuk mengkambing hitamkan GAM. The relocation of the population into refugee camps since the tsunami has made it easier for the TNI to locate GAM suspects. Under martial law, the Indonesian military forced 41,000 people into camps away from GAM areas, an attempt to remove the rebels' support base. Now the tsunami has achieved the same result, and the TNI is hunting GAM members in these camps. Soldiers came to this refugee camp near the Banda Aceh port and shot this woman's teenage son, Dodi Surya Hasni Asiwan. Hari Minggu kejadiannya. Sore jam 3. Iya, tsunami 2 minggu. Baru kejadian ditembak anak saya ya. Bukan GAM dibilang sama orang, bukan GAM dia Pak. Dia masih sekolah, dibilang SMA kelas 3. Habis itu kan nyerah dia, Pak, saya bukan GAM dia bilang. Kok ditembak terus? 3 kali ditembak, di sini sekali, di dadanya 2 kali. At the time, teorinya diminta awak GAM? Memang tambang kuno. Iya, bergabung-gabung drone tanya. Kibas? Tiba kan tanya. Ya bergabung-gabung ya tahu ya awak baik nang mana. Dia abang ke di informasi legok kadang na GAM dino wateni. Oh. The tsunami wiped out this woman's coastal village. It was her son who saved her from the natural disaster, only to be killed a fortnight later. Dek tanya yang kita lu dipikul ya lu kena ada kejadiannya. Drone sakit tu. Dek dan lu nigo almarhumnya. Oh. Sakit kah? Abisnya tanya nanti ingat aja ke dia. Tanya yang selamat mak dia yang meninggal itu mak lego. Tiba nama rada kata fikir kan tanya. Takutlah bang takut kak. Ateh hanale. Habis jantung kata jadi anak tu orang ni. Memang dialog untuk yang independen. Dialog yang memang betul-betul nak ditengahi oleh pihak internasional yang ingin betul-betul menyelesaikan konflik di Aceh. Yang kamu harapkan tidak lagi perkara masalah mesti penghentian permusuhan ataupun untuk masalah ceasefire. Betul-betul apabila sebuah pihak hanya mentaati, anda aja internasional melalui PBB untuk icok tindakan atas sebuah pihak yang melanggar daripada perjanjian perdamaian sakyo.
Mungkin home lah. Mesti kamu harapan kamu buat internasional betul-betul di kalau Acehnya dengan tertimpa musibah tsunami yang bunuh sehingga rakyat Acehnya beknali yang hudip sengsara, hudip dalam tekanan, hudip dalam ancaman, hudip dalam teror daripada pemerintah Indonesia Jawa. Jadi bukan teman kamu agak khawatir kamu ke pihak Indonesia. Sebab awaknya lain dipegah, lain dipubut.